Pemirsa Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, saya nincapang rasa waspada indeks status Mpox, pindah ke kedaulatan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia KKM-MD oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berganti ketincapang sarang Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan BBKK Denpasar di sejroning nambakin penglalah Mpox ring Pulau Bali. General Manager Bandara Gusti Ngurah Rai Handi Heryu Dityawan Mausang, rawi mangkin paiketan dane sampun masang 3 unit thermal scanner ring area kedatangan internasional. Piranti puniki dados uratian pinih utama untuk nambakin pengelola Mpox ring bandara. Pet prade wenten penumpang terindikasi Mpox, Handi nugesang penumpang pacang digelis kasuk serahang majeng BBKK dan pasar untuk kemargiang paletan selanturnyane. Penumpang sane kejantenang keni inucap pacang kaisolasi ring klinik BBKK Terminal Internasional sadurung karujuk ke rumah sakit. Kantos mangkin paiketan saking bandara durung manggih wenten indikasi penumpang sanekeni Mpox. Duaning asa punika paiketan dane rajek nureksain tur sayage antuk nicenin setelah pemargi anutin protokol sane memargi. Pamidabdab inucap kemargiang pindah ke pangupaya antuk ngeraksa keselamatan turmaning kesehatan publik utamanya nih majeng penumpang sa pengunjung bandara I Gusti Ngurah Rai sapisana nambahin pengelola pinyungkan punika sayan ngelimbak ring Bali. Parwata Bali Pos Nguningayang.